Knjiga Srpsko srce Johanovo Veselina Dželetovića nastala je po istinitom događaju. Ovo je priča o srpskoj porodici, jedinoj preostaloj u jednom kosovskom selu, gotovo iskorenjenom. Priča o Nemcu Johanu Wagneru, koji nosi srce Srbina Jovana, kidnapovanog na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Autor ovog istinitog svedočanstva Johana je upoznao 2004. godine na razvalinama srpskog groblja u tom istom selu i tako saznao za ovu neverovatnu priču. Naime, nakon uspešne transplantacije srca, Wagner počinje da sanja nepoznate predele, pravoslavnu crkvu, seosku kuću i pred njom plavookog dečaka i prelepu ženu. Vremenom, snovi se pretvaraju u košmar, slike mučenja, maltretiranja i na kraju vađenja sopstvenog srca na živo od strane šiptarskog doktora, te Johan počinje postavljati pitanja prvo sebi, a zatim i doktorima koji su izvršili transplantaciju o poreklu donatora. Njihovim tragom dolazi na Kosovo i Metohiju, odlučan da otkrije identitet svog spasioca. Iako sam samcat i to po prvi put na Kosovu, prateći sećanja iz svojih snova, a zatim košmara, uspeo je da pronađe pravoslavnu crkvu, ozloglašenu žutu kuću i na kraju i kućicu ispred koje je u snovima viđao dečaka, ali ovaj put najavio. Kako svedoči Wagner, dečak mu je pritrčao i srca su se prepoznala. Dete ga je oslovilo sa tata, a njegovo srce htjelo je da iskoči iz grudi. Toliko da su po njegovim rečima šavovi htjeli popucati. To je ujedno bio i okidač da odluči podeliti svoju priču sa svetom. Po njegovim rečima, da srce nije htjelo iz grudi da iskoči, on nikada ne bi ispričao priču. Kako sam prethodno spomenula, sam je pronašao žutu kuću u kojoj je Jovanu na živo izvađeno srce i podatke o tom zločinu kao i preciznu skicu kuće 2003. godine dao je nemačkoj obaveštajnoj službi. On je mislio da je čovek prodao srce. Nije ni znao da je čovek kidnapovan, nije znao detalje, ali je ipak došao da pomogne financijski porodicu jer je bogat, kaže Dželetović. Sve se završilo tako što je dečakov ujak pristao da Johan usvoji dečaka, ali tek pošto je ovaj prešao u pravoslavlje i obećao da će se dečakovo ime i prezime ostati netaknuto, odnosno da se neće menjati, kako bi ostao posljednji potomak ove porodice stradalnih mučenika srpskih. Autor ovog istinitog svedočanstva o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, Veselin Dželetović, ovu potresnu priču opisao je najpre u pesmi, a potom u romanu čije je 12. izdanje objavljeno u prevodu na ruski jezik. Dželetović kaže: roman je čak predat i Nikiti Mihajlovu, proslavljenom ruskom producentu. Dobili smo informaciju da ju je pročitao za jednu noć, da mu se izuzetno dopao roman i posle snimanja filma na kome se trenutno radi u Turskoj, posvetit će se toj temi, možda čak i snimiti film. Mnogo mi znači što je on pročitao za jednu noć i shvatio o čemu se radi. Sa druge strane, Emir Kusturica također izrazio interesovanje i naveo kao izvesnu mogućnost da se ovaj roman prebaci i na filmsko platno. Dželetović je ovim romanom zagrebao po bolnoj temi trgovine organima, zloglasnoj žutoj kući i sveukupnom stradanju Srba koje i danas traje, te o istini koju zna ceo svet, ali neće da je prizna. I da završim citirajući našeg Gospoda Isusa Hrista, koji kaže: koji hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Veliki pozdrav našem krstonosnom narodu, a našim precima i svima onima koji se vekovima žrtvuju za krst časni i slobodu zlatnu. Vječna ja pamjat u Carstvu nebeskome. A vama, dragi moji, da budete dostojni potomci ovakvih predaka. Svako dobro od Gospoda.